جنوچه خوش دست پی بکم تماشاوان هجا سروک سوریه احمد الشرع گوت وان آگربست راگهاندن شر راوستیا گوت هفدیتنا کوی و فرماندار گیشتی حسد مظلوم عبدی هبو بلی جبر کشو هوای او هفدیتن چه نبو دبیجا سازی دولت و درباسی هر سه پارێزگاه هم ببن حسکه رقا و دیر زوره هر وها و هزین امنی لجه خلق وان نافچهان بن اشکره کر گوی و مظلوم عبدی گلک تشت گوتو بیش کرنه به تلفون آخفینه هر وها اشکره کر گود شر دا غالب و مغلوب تنه او شريكو تشيبو لكس نبسر كاتو نبن كات ان شاء الله نسر كفتو نبن كفتي وهابن شر دايكرنا شر سر كفتنا جبو تواي جالي سوريا وريفا بجبو آرامية وقشا بيداني وبيشكتني ام در باسي قناغا يقرتني وبيشكتني ببن هر وها در فتك جبو اولا هي امني وتيكدانا ريخستنا داعشكو ان حزيجة سوريا ردخوازن وسوريا جي يقرتي با و غارانتيا كزيدة ترها بجبو اولا هي سوريا هر وها ده چند روزن در باسپویده گلک ولاتن جهانی بشداری و گرینگیه که مزندان روشا سوریه ده سری ده سروک دونالد ترامپ و هر وها جی گریوی هر وها بالیوز امریکا دون تون باراک هر وها بریز مسعود برزانی سروک هریما کردستانی هر وها سروک ماکرون ده پیوندیه دبون لگل ما هر وها دولت عربان و ترکیه و اردن و هر وها قطره همو آلی گرنگی به کاروبار سوریه دان هر وها لگل مبون همو بینگاف شوپاندن حتی کو جهم گهشتنی هر وها وکو ام دبینن و تفلیبونه که راستخین لسوریه چه وکو ده مرسوم خود کو یاس رقم 13 مدرخست کو همو مافی کردان دوبارز هر وها دوی دما نهادم گهشتن آگر بسته که گشتی لسوریه هم دا خواز عشیرن عرب دکن کو دان بخوده بدن و آرام بنو ام درفت بدن بیک آنینا ریکفتنی حتی کو ام بک هیجن آرامی سوریه ام ایرو سوزا کمال گل بریز مظلوم عبدی هبولی جبر روشا کشو هوایی او سوز جبو سباهات پاشخستن جبو کو ام روشا اگر بست بنرخینن مدید کو رکفتن بریا پیوندیان چه به بشتره سباجی انشاءالله امی هرگولیان گوتو بیج بکن اگر پرسن وهبن درباره رکفتنا ده آداره گلو و بیجیب جکرن اف پیشکتنین میدانی و که کودتیت باندور لسر و ریکفتنی دبن هر وها ده سالا بارده و ریکفتنا کنا هیا ده بنگه ده ریکفتنا ده آداریا درباره رقا طبقه ديرا زوري وكوباني و روشا وان دوران چوابن از بحث حسا که دکم و سازین دولت درباسی وان هر سی پارێزگاه هم ببن درباره دوسیا داعش جی و چوابه نها بندن ریکفتنی هنه نها آگر بسته و پیشتراجی امی گوتو بیش بکن بنودان جناب سروک دولت پدیداگر بو لسر وان دورانگلو امی در روشا دما بید امی ببینو که آلین سوری در باسی وان دورن حسکه بن هر وها بریا پیکان پارلمانتانی پارلمانتو نگرید دایی بو روشا تکنیکی لی و درفت هبجوان هر سی پارێزگاهان کو در باس ببن کو بره درفت نبو بشداری ده هلبجارتن لوان پارێزگاهان بکرن از باورم کو دما بده و هلبجارتن لوان هر سی پارێزگاهان جی بی و بشداری چه به وکو همو پارێزگاهندن ان شاء الله همو و بآرامی بین چاره سر کردن و هول دادن کو نبریه شر ام وکن او بخوا منت خاص بریا شر چه بچ شیخ مقصود دست بکر و حتی گهشت وی دوره بله گلک هرگلی هنه کو منی قاش لسر نکریه
نها و چارنویسا دورین کردی چه بن درباره و یکی در ریکفتن و داویر ریوبریا خسر و سازیان و بینه هل بد دولت سوری دولت که یک گرتیه و دستگاه سوری در باسی همو جغرافیا سوریه ببن و لوی دفرجی لهن جهان حساسیت هیا و هفرزی هبه دفرن اولهیه و خلقی وان دفرابن بله بله اف گلکی گرینگ بو د و هفدیتنه ده یعنی هفدیتنا یعنی دیالوگا تلفونی ده نابرا مظلوم عبدی و احمد الشرع ده ریکفتنا آگر بسته چی بویا ریکفتنا آگر بسته ماده این و هنه ماده یان یک بیک از جوار بیجم هر کس ناوی که مراق دکه یک کم آگر بسته که برفره و بلز لحمو داره لحمو انین شر کو دنابرا هر دو آلیان ده هیا آگر بست چید به شر راد وسته و همو هزین پیکاتین سربازی یعنی همو هزین حسده جبو دورین روجلات فرات بکشن یعنی وکه گاوکه دست پیکی و هزین حسده روج آوای فرات بکشن روجلات فرات ویلوی داره بجی ببن اف یک دویم پارێزگەهێن دێرە زۆر و ڕقا دوارێ ئیداری و سەربازی دا بە تەمامی وێ ڕادەستی حکوومەتە سووری بێنەکردن ئەڤ یەک ڕادەستکردنا هەموو سازی و دەستگەهێن سڤیلە لەگەل دەرخستنا بریارên بلەز ji bo cîbicîkirina karmendên niha ya cîgirkirina yani bicîkirina karmendên niha ku di nava wezaretên pispor ên girêdayî dewleta Sûriyê de cî digirin û wê hikûmet pabend be wê yanî dest nede karmend û şervanên Hesedê û rêveberiya sivîl li her du parêzgehan. Sêyem yanî wê karmendên niha ku li saziyan hene wê li cihên xwe bimînin. Sêyem hemû saziyên sivîl li parêzgeha Hesekê di nav de di nava wan saziyan da sazî û pêkhateyên îdarî yên dewleta Sûriyê de wê bibin yek yanî saziyên dewletê û saziyên hikûmeta Sûriyê wê bi hev re bibin yek. Çarem hikûmeta Sûriyê hemû deriyên sînorî û bîrên petrolê û gazê yên ku li deverên rêveberiya xweserin wê wergire wê parastina wan ji aliyê hêzên nîzamî ve were misogerkirin ji bo ku çavkanî vegerin dewleta Sûrî. Pêncem hemû endamên serbazî û emniyên hêzên Sûriya Demokratîk bi awayekî take kesî yanî ne weke grûp wê dibe piştî lêkolîneke pêwîst a emnî di nava saziyên Wezareta Berevanî û Wezareta Navxweya Sûriyê de bêne yekkirin take kes dibêje yanî bi tenê li gel dayîna pile rutbe û mafên serbazî û maddî û lojîstîkî li golî rêbazan û parastina taybetmendiya deverên Kurdî. Yani weke berê ku dihate gotin weke sê firqe wê tevlî Wezareta Berevaniya Sûrî nebin. Şeşem, xala şeşem çi ye? Serkirdayetiya Hesedê pabend e ku bermayên rejîma berê nexe nava refên xwe û lîsteyên efserên bermayên rejîma berê yên ku li navçeyên Bakurê Rojhilatê Sûriyê hene wê lîsteya wan navê wan radestî hikûmeta Sûrî bike. Heft fermaneke seroketiyê ji bo destnîşankirina berbijêrekî ji bo posta parêzgarê Hesekê were derxistin weke garantiyekê ji bo beşdarbûna siyasî û nûnertiya xwe cihî li parêzgeha Hesekê. Ev heft bû. Heşt bajarê Ayn el Arab ew dibêje Ayn el Arab yanî bajarê Kobanê ji dîmenên serbazî yên giran were valakirin yanî hêzên serbazî yên giran tê de tunebin hêzeke emnî ji xelkê bajêr were avakirin û hêzeke polîsên xwe cihî jî ji aliyê îdarî ve girêdayî Wezareta Navxweya Sûriyê be li Kobanê were hîştin yanî li Kobanê hêzên emnî yên girêdayî yanî li wê derê xelkê Kobanê bin û hêzên polîsan jî yên wê derê xelkê Kobanê bin ew ê girêdayî Wezareta Navxweya Sûriyê bin. Neh rêveberiya
برپرسیاریا دوسیا گرتی و کامپین داعشه لگل هیزن برپرسیاری لگل هیزندن یعنی برپرسیاریا پارستنا وان دزگاهان بکه و به حکومت سوریه را پاراستنا که هفبش هبه یعنی اداره که هفبش هبه دنابرا پاراستنا جهن که داعش لی گرتینه و حکومت سوریه ده و ببنی یک جبوك حكومة سوريا بالتمامي برپرسيارية قانونية وأمني بقرا سرخوان نهم ليستايا سركردين بربجير إن كوجالية هسا ديفا هاتنا پیشکش کرن جبو ورگرتنا پوستين بلند إن سربازي وأمني وسيفيل ده بيكاتي دولتا ناوندي ده ناوندي ده بيجا تماشاوان هنيجا يعني حكومة أمني ده ناوندي مركزي ده جبو مسور کرنا هفبشيا نشتماري ورا پجراندن 11 پیشوازی لفرمان سروکتی اجمار 13 سال 2026 وره کرن که تیدا بحثا ناس کرنا مافین چاندی و زمانی مافی زمان یه کردی تی کرن چاره سر کرنا مجارین ماف و سویل این کسین بی قید مکتوم تی کرن و گراندنا مافین ملکیت که برش دست ولاتیان هاتو بگرتن او ماف جاره کدنج بو ولاتیان ورن وگراندن 12 حسده پابنده که همو سرکرده و اندامین پارتیا کارکرین کردستانی پککه یه نسوری جه دروی سینور کومار عربی سوری درخینه جبو مسوگر کرنا سروری و آرامیا جیرانان 13 دولت سوری پابنده كوكا اندامكي چالاك ده هفمانية ناف دولتي ده لدجي تروري لدجي داعش شربك بله افج آلية كيفا تماشوانين بله تماشوانين هيجا اف داخوياني يعني اف ريكفتنا كم جوارا پیشکش کر یک آلي هاتيه بلاف کرن يعني آلية دن هزين سوريا ديمقراطيك درباري في ريكفتنه ده حتى انها تشتك نگوتيه اف ريكفتنا كم من جوارا آني سر اكرانين رو داوه آلية كي گوتيه آلية حكومت گوتيه آلية احمد الشرع گوتيه آلية دن مظلوم عبدي وهزين سوريا ديمقراطيك لسر ويا كي چت بيجن راستا يا نا قبول دكن قبول ناكن امي پشرا ويا كي جوارا اشكرا بكن يعني جبوكم بزانبن يعني سوريات الجموة أشكربة زلالبة أفخالينكم مجورة خواندن خالينكو حكومة سوريا تبيجا نخالينكو هزين سوريا ديمقراطيك هسده قوتنا بله آسایش راگهاند آسایش ریوبریا خسر راگهاند کجبو پاراستنا روش امنی و آرامیا لدوره او قدخيا چونو هاتنه الهريمة جزيري رادكينه جحفت ايوارا إشف يعني إيشف ساعات حفت أسبيدك حتى سبع نوزده ماهي ساعات حفت قدخيا چونو هاتن هيا وچونو هاتن تاني جبو هزين سربازي وهزين أمني تنايا آسایش بانگ لولاتيان كركو پابندي وبرياري بن حتى بريارة كدن اف قدخر روجانيا جه ساعات حفت ايواري حتى حفت سبع بردوام دكي جه خلقه جي داخواست كركو پابندي وبرياري بن شروان هزين سوريا ديمقراطيك حسده لباجار رقة دبيجن مورالا وان بلنده و شانين داعش تفليهوي و إيرشان لنوفا باجر انجام ددن سوزاوان أبا كو حتى داوية لبرخوا بدنو تسليم لبن لا شاب تشتنان كرامنا قوات جيش داري أنبي دارينا أول مظلوم قيادنا مورال بلند اول نها افدر رقايا جخا شانه لی چتین داعشید نظر تبلیغاتی چیدکن جخوین دبینن اینا ام ودرنا دپارزن ام ودرنا برنادن جخا تبلیغاتی وصا بچوک هيا زيدا وصا تشتك بدرنينا وعم حيا ضوية جبار خبدن وعم طول حر داره ليدن